U spektakularnom okršaju između Vojvodine i Partizana, fudbaleri su pružili nezaboravnu predstavu, ostavljajući nas bez daha na stadionu Karađorđe u Novom Sadu. Ova utakmica je podsjetila mnoge na legendarne derbije iz prošlosti, kada su oba tima dosezala svoje vrhunce. Hvala svima koji pomažu rad naše produkcije. Kanalu Gospodar Monstruma možete pomoći uplatom na tekući račun ili uplatom putem PayPala. Broj računa imate u opisu videa. Spektakularan okršaj između fudbalera Vojvodine i Partizana završen je egalom 2:2 u nadahnutoj predstavi na terenu Karađorđa. Ova nezaboravna utakmica odjekuje kao prava poslastica za sve ljubitelje fudbala, podsjećajući na nekadašnje krvave derbije između ovih rivala, kada su obostrano briljirali. Crno-beli su uložili sve napore da osiguraju svoje mesto u evropskim jesenjim borbama. Ali nažalost, san o sigurnom plasmanu se nije ostvario. Ova sezona, koja je obećala 3 povlašćene pozicije u grupnim fazama evropskih takmičenja, iznenadila nas je svojom istorijskom pričom. Partizan, prošlogodišnji vicešampion Srbije, zauzeo je 4. mesto u domaćem šampionatu. Utakmica je bila prava goleada, ispunjena ofanzivnim igrama bez ikakvih kalkulacija od samog početka. Broj postignutih golova bio je odraz strastvene borbe na terenu. Vojvodina i Partizan su sa zadovoljstvom mogli da računaju na herojske trenutke svojih golgetera u ovoj uzbudljivoj utakmici. Sjajni Jovan Milošević je bio izuzetno inspirisan i uspeo je da postigne gol za Vojvodinu, dok su za Partizan mrežu zatresli Ricardo Gomes i Andreas Colorado. Crno-beli su od samog starta demonstrirali svoju dominaciju na terenu, kreirajući opasne napade prema golu Vojvodine, Quincy Menig, Fuseni Diabate, pa Ricardo. Svi su oni imali svoje šanse za vođstvo, ali nažalost, nedostajala im je preciznost u završnici. Ipak, u 18 minutu je fantastični Ricardo Gomes uspeo da načini preokret i donese prednost Partizanu. Demonstrirao je svoje majstorstvo, stvorio prostor za udarac, izveo prelepu biciklicu kako bi se oslobodio svog čuvara, a zatim neumoljivo zakucao loptu iza leđa nemoćnog Lazara Carevića. Nažalost, crno-beli su se opustili nakon postizanja vođstva, a to je Vojvodina iskoristila samo 4 minute kasnije kroz izvanredan pogodak Miloševića. On je na ivici kaznenog prostora čekao svoju priliku i hrabro šutirao iz prve, unatoč prisustvu čuvara koji mu je bio na leđima, do kraja prvog poluvremena. Oba tima su pokazala oprez u napadima kako ne bi otišli na odmor sa eventualnim zaostatkom. Rezultat koji je bio na snazi od 22. minuta ostao je nepromenjen i na poluvremenu. Ako je prvo poluvreme bilo obeleženo furioznom igrom, reči ne mogu opisati pad kvaliteta fudbala na početku drugog poluvremena. Već u 46. minutu, Milošević je ponovno zatresao mrežu, donoseći novi šok za Partizan i izazivajući erupciju oduševljenja na Karađorđu. Činilo se da je Partizan u teškoj situaciji, ali igrači aktuelnog vicešampiona Srbije nisu poklekli. U 49. minutu, rezultat je postao 2:2, a ovog puta Colorado se upisao među strelce prateći odbijenu loptu nakon Ricardovog šuta i poslavši je pod prečku. Do kraja utakmice strasti su se malo smirile, a obe ekipe su imale šanse da dođu do pobede. U 71. minutu, Diabate nije uspeo da savlada Carevića, koji je briljantno intervenisao kod udarca s desne strane. 10 minuta kasnije, Uroš Nikolić je pogodio stativu, što je bila posljednja prilika za staru damu iz Novog Sada. U dubokoj nadoknadi vremena, Šehović je imao veliku šansu. Dočekao je centaršut Pantića, ali iz prve poslao loptu preko gola. Na kraju, podela bodova se čini kao najpravedniji ishod ove utakmice. Od sada možeš nositi svoj omiljeni kanal. Dragi prijatelji, želim da vam se zahvalim što ste pogledali ovaj video. Ako vam se dopao, bilo bi mi drago da ostavite like i napišete komentar sa vašim mišljenjem. Vaše povratne informacije su mi od velike važnosti i pomažu mi da stvaram sadržaj koji vas zanima. Hvala vam još jednom i nadam se da ćete i dalje pratiti moj kanal.